više sam i patio za Crnom Gorom nego najveće bogatstvo koje postoji. Žuti nenormalno te voli. Tebi kikir. Ljudi, mi prema tim ljudima se odnosimo krajnje nekorektno. Oni su naše najveće dobro. I mrzim, prezirem one koji ih dile. Oni su nesrećnici najveći. Moj brat, jedan od najvećih stručnjaka je bio Kapo. On je danas jedan od najvećih svjetskih stručnjaka za proizvodnju cimenta, 80%. On se vozi helikopterom. On ima najveća obezbeđenja, on je najveći ispodsnik. Ima nešto što je prva, što je druga generacija. Oni iz prve generacije umiru u staračkim domovima. Napušteni, zapušteni. Oni koji su njihovo potomstvo se asimiliralo, oni su na raspeću. Oni ni crnogorske običaje ne poštuju, niti su se do kraja asimilirali, moji su zdravi. Na njihovim običajima, molim vas, da prema tim ljudima nemojte biti politikanti. Napravite sajt kao Hrvati. Okrenite te ljude. Napravite spisak. Pokrenuli smo mi s univerziteta ko su svi ugledni profesori na najvećim univerzitetima u svijetu. Znate li koliko ima te pameti, tehničke pameti? Nemate, niste pravili. Evo ti, vi, do Darmanovića, koji treba to da vode, niste žurirali to koliko ovo, sigurno 7-8 godina. Znate li koji su to genijalci? To su bili